Svečana akademija, kojom je Filološko-umetnički fakultet obeležio Dan fakulteta i 24 godine postojanja, održana je u ponedeljak, 1. juna, u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Kragujevcu. Tokom svečanosti istaknuti su svi mnogobrojni uspesi, izuzetni rezultati i postignuća koji su na Filumu ostvareni u prethodnoj godini. Godina za nama je bila zapravo izuzetno kompleksna i dosta izazovna, ali kao što ste imali prilike da vidite, fakultet je i u takvim okolnostima uspeo da ostvari zapažene rezultate u svim oblastima, dakle i u nastavi, i u nauci, i u umetnosti. Ovo je 24. dan fakulteta koji obeležavamo. Prethodne godine, dakle, smo, ja mislim, imali jedinu godinu kada dan fakulteta nije obeležen, odnosno kada nismo imali svečanu akademiju. Kako da kažemo, ovaj trenutak i ovaj dan karakterisala je, ja mislim, svečana atmosfera, dan kada, kao što ste rekli, podlačimo crtu i na neki način sagledavamo rezultate koje smo u toku prethodne godine postigli, tako da u tom smislu je jedan od onih trenutaka kad čovjek ima retku priliku da nekako sa zadovoljstvom pogleda iza sebe i vidi šta je to što je učinjeno i kad još ima priliku i da vidi da to što je učinjeno uopšte nije malo, nego je tako puno i tako značajno, onda, da kažem, dobije neku novu dozu optimizma koja je svima nama profesionalno angažovanim dugo na ovom poslu izrazito važno. Mislim da Filološko-umetnički fakultet u ovih 24 ili u ovih 30 godina, kako god želite to da posmatrate, s obzirom na to da su prva nastavna odeljenja nastala 1996. godine kao isturno odeljenja Filološkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dakle, možemo da kažemo i da je 30 godina filologije, u svakom slučaju i muzike u Kragujevcu, što nije malo, a znamo i dalje da fakultet radi u kompleksnim prostornim uslovima, da kažemo u nerešenim prostornim uslovima, tako da se mi nadamo zapravo da ovim svojim rezultatima na neki način zadužujemo lokalnu zajednicu, a i širu zajednicu, i grad, i državu, ja mislim, i društvo u celini. I kao što sam i rekao tokom akademije, ja mislim da to zapravo za ovo društvo nije problem, nego je šansa, jedna prilika koju je potrebno zgrabiti, prepoznati značaj ove institucije i, kako bih rekao, i u tom nekom prostornom smislu je dati na značaju onako kako ona to zaslužuje. Svojim delovanjem, Filum je za 24 godine postojanja postavio sebe kao važnog činioca akademskog, naučnog i kulturno-umetničkog života kako na lokalu, tako i šire. Mnogobrojne istaknute vrednosti koje Filum donosi od svog osnivanja prepoznate su i na nivou univerziteta i grada Kragujevca. Vrednosti koje ističu Filum su profesori, asistenti i studenti Filuma pokazali prethodnih mesec dana, kada su svojim učešćem u organizaciji i realizaciji svih događaja u okviru programa obeležavanja velikog jubileja, pola veka postojanja našeg univerziteta, uzeli učešće, dali svoj doprinos i pokazali nam u stvari koliko je umetnost i književnost, koliko su važne, koliko su plemenite, koliko oplemenjuju u stvari naše živote. Što pomalo i zaboravljamo prosto u eri digitalizacije društvenih mreža, prosto su sve te lepe umetnosti i književnost su malo na neki način marginalizovane. Tako da, zahvaljujući upravo profesorima i studentima Filuma, mi možemo da se podičimo da smo jubilej našeg univerziteta proslavili na nivou koji odgovara i mnogo većim i mnogo starijim univerzitetima. Danas smo ovde u ime grada da čestitamo Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, dan ustanove, 24 godina postojanja i uspešnog rada. Filum svakako predstavlja jedan od najvažnijih nosilaca kulturnog umetničkog razvoja našeg grada i grad Kragujevac će nastaviti da bude na tom putu jedan pouzdan partner, da pružimo podršku mladima, nauci i kulturi našeg grada. Prisustvo članova akademske zajednice Filuma, eminentnih zvanica, nastupi studenata odseka za muzičku umetnost i dodela pohvalnica, zahvalnica i priznanja pojedincima, studentima i profesorima Filuma obeležili su ovaj događaj i doprineli divnoj i svečanoj atmosferi. Nakon ovogodišnjeg dana fakulteta možemo reći da Filum sa ponosom, radosno i odvažno gleda unapred i ka važnom jubileju koji nas očekuje naredne godine.